Totoni shingiriwe IGAMBA riria rirabiretwo kotini ya MERU rikithitanga munini wa gavana NTOCHIU ni kurega kweberia ta minister wa Kigina kaunti ya MERU rikiugaga riu NTOCHIU atikubua guchua kura ta munini wa kiraitu rikaumba kurutwa. One nyuma ya Iebc kuruta ntumiri na kuga watho no gwetikiria arwiri magiti maria mathuritwe ni mwingi kuromba kura onethirwa matebera kiri utungata obicini cia mungi. NTOCHIU ni umwa maria atongoria kathumba maria mao maranenkaniriitwe ni EACC kiri Iebc iguru ria kurega kweberia unturetete murugutiro munene wa gisiasa kaunti ya MERU. Nitabutu kwirwa ni mukirimithika Egitenere rwario munini o gavana kaunti MERU Titus Ntuchiu kwithira kana kurema kwithire munini o gavana kiraitu murungi kithurano netwitite no ntubatiurio bya kethira na butire ngwewe ya waziri o Kigina kaunti ya MERU kiamekurwa na mbukumu wa Kenya ikiuria tiuria kinkiama ya ithurano na mianka Iebc ontonebo atongeria batiania areo mutongeria antoba mawathe kaunti na Mike Makarina awete bakari otongeria bwa Ntuchiu kithurano netwitite na njira cionthe ira bakaumba no ntubwa kirakua nwenka kibaileti atiania Ntuchiu batu thirikari ira inge cionthe ifomi munyate thirikari ne utai muntu eto thirikari ne inyomwe dene tiania totierie Ntuchiu ke na iko tuiwete kama ya rithoria bikibiki ya kwethira ba kwenda kumeba Makarena ibelie kureta tokesi tu ba kwenda kureta no te muntu wisie makesi yani na imeteka kionto mbocindra kante nkorwe kurwa ba mekero thoku totiere ni kauka mwake Ntuchiu gatwanerete lakini bwando twenja watomenya miario Makarena ne watimbaru wakili mugambila itena umo baraba kurombete kio bunge bwatigania westi narerekanete untubuke watho gavana ate athuranawa na deputy governor pathurawa baikimwe alafu muntu awetwa deputy governor kaya wangoi governor ira akarita so ende muntu akwethira kwa waro amira mbeja re kakwende loi ikumaanisha kandiki ikaunti kumaanisha Ntuchiu kakurita ngwira ndalegitirito ingavana amwe na kwithire gambara kurieria Ntuchiu kwithire munini okiraitu kithurano netwitite no ntubwetu mireiri iketwe KOTINE ntuko yeruare na reregeri kuthikirwa tariki 9 mweri uyu mukaririte onkiama ya ithurano na mianka Kenya Iebc Wafula Chebukati nekete wero ne ntubwa kiwa mabisa baraba atali na kura ibakaretu iwatho. This requirement does not apply to elected state officers currently serving as they are protected by Section 43(6) of the Elections Act. All elected state officers need not resign because they have a protection under Section 43(6) of the Elections Act. In the circumstances, the Commission wishes to advise that flocking out of an aspirant who is serving as a deputy governor being in breach of 43(5) of the Elections Act is in error, and such a candidate is qualified to contest in the elections. Akiaria gitara kwa na bia kuria kiri ikundi bia ntuba akorwa mwena binge nteretie karama mudhara na kiochwa utethio buraku abumete KDCI kinoti Makarena nareanete na miario atinathamete kambe ya Azimio na kuungana na kambe Kenya Kwanza kwa sababu ameajiri watoto wetu wengi sana. Mburu Abori ako Yala, Munya ni CS, Martha Koome ni jaji mkuu, Kinoti DCI mwenye amenipea ile kitu naweza peana naongezea yake ako kwa hiyo serikali. Kwa hivyo mpaka tu support serikali na serikali nitaisupport na niko ndani ya serikali. Kwa hivyo wale wanazunguka wakisema amepewa pesa na Ruto hana pesa ya kunipea juu angenipea kitambo. Kwa hivyo saa hii mimi niko kwa serikali. Noko meontonda wau inko ngwathirikare ne aho magwe muntu na arauriroe. Muntu arauriroe waroneta enduka nengeranda roma wente kambui. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika.